Alып ketkile болды, ешкімге қылбаймын. Алып ketkile. Мен опер группаны мен шақырамын, ал сіз кетпесеңізші. Сіз дәрігер қатары бейтаптарға қылған мамиле жөнінде айтып отырмын. Жоқ, бейтаптарға қылған мамиле. Жоқ, шындай эле тура эле сүйлөйүнчү. Жоқ, тура мен сүйлөшө албайм, анда чыга бериңиз. Заходи. Частный клиника алып жаткырайын. Кайтып жаткырчы. Ошол дарын берсек, спазм кое береби? Ошону алып берсек, жасап көрөбүз да, кое берет, кое бербейт деп мен көзүм ачык эмес, жасап көрөбүз. Негизи камсыз кылып берет, туурабы? Азыркы учурда жок сиздерде. Жок. Праваңызды качать этсеңиз, жакшы болгондон кийин, пожалуйста, каалаган жериңизге жазыңыз. Одеял бар? Енді одеял жоқ екен, бертен үшіп атам дегенде Больнойго киребиз. өзімнің билетімді алып келдім да. Ар бир больной Одеял жоқ, үшіп атам дегенде мен ушу пледті алып келіп берейін. Что тут написали вообще оқығанда? Он написал, что оказывается, что я отказываюсь покупать лекарства. Я сейчас куплю лекарства, которых у вас нету, которые вы мне прописали. Хорошо? Вы мне поставите капельницу, как положено. Дайте эту бумажку, на которую вы написали. Я передам, чтобы в аптеке сейчас принесли. Выпишите рецепт. Приобретем лекарства, а то спазмы уже сильные. Сабырбекова, Сабир Месфаке, Сабырбекова. Проблема болса дароо келип айтып туруп, моментально чечип турам деп. 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиң сен. Мага келмейсиң эгер сенин алың жетпесе. Ушу апрелден баштап билесиздер, эмгек акыны көбөйтүп берип атабыз, кош берип атабыз. Рахмат. Өзгө жууп барып, кийинки жылы дагы кош беребиз.